Anggeus diuk. Geus. Meuni kitu. Ih. Coba kumpul sararea ka dieu nu gede nu leutik. Urang pada miang menuju ka negeri Amarta hayah. Urang paling kana musada. Nah, atuh sia teh lain dawet nauk kebo eta. Nauk kebo wae dihakan sia mah. Da eta tatabuhan naon eta? Nya eta teh ti ujung pandang di Palangkaraya. Perkenalkan, saya Siti Nurbaya. Aduh, wajah baru, pakai baju lurik. Berapa harganya baju gitu? 30.000. Yeay, ngodi. Mahal. Buatan dalam negeri. Saya juga di rumah punya 7, nggak dipakai-pakai. Nih baju buatan luar negeri, buatan Grogol. Berapa harganya? Wah, puluhan juta. Kalau ini dari orang yang butuh 200 perak. Waduh, pakai loji. Wajah baru. Loji mati. Merek apa loji? Mictician. Buatan dalam negeri, di rumah boga 6 nggak dipakai-pakai. Nih 2 juta, manis kalau dijilat. Waduh, pakai sabuk, bukan kulit plastik. Di rumah juga boga 12 nggak dipakai-pakai. Waduh, pakai ali, emas bukan? Duble. Emas ya, berapa gram? 30 gram, berapa karat? 24, palsu. Nih 1 gram nyentri, karatnya nggak banyak. Seberapa karat? 1 karat. Sakarat. Waduh, sarung. Bagus, benang nyolong dari jemuran. Waduh, pakai sendal. Bagus. Disunatin. Bulenek. Ulah taang ka daerah tertutup sia. Kita pi jalan toleun. Pakai kopea. Pakai peci nomor berapa peci? Nomor 12. Gede hulu. Mau ke Amarta. Mau ke negeri Amarta. Ke mana?
Amarta. Ka mana? Deka Amarta. Ka mana? Ka Amarta. Budek sia. Kadenge henteu? Hah? Deka Amarta Gusti Patih ngajak ka Amarta pancen ti raja maling layang jamus Kalimusada nu dipake lambang kebesaran negara. Amarta urang Amarta teh palsapa hirupna tina Kalimusada. Ka mana? Ka Amarta. Oh. Ka mana? Ka mana? Ka Amarta. Kadenge. Ka mana? Ayi. Ditanya deh dunia malan. Abang ditanya kuno sangsara. Abang ka jelema miskin. Ka mana? Ka Amarta. Oh. Ka mana? Ayi. Ka mana? Deka Amarta. Oh. Naon? Titah maling Kalimusada ku raja urang. Kalimusada teh pemersatu bangsa di negara Amarta tayina deuk dipao ku urang. Oh. Kadenge. Ka mana? Itu siapa? Ka mana? Wow. Ka mana? Abang ditanya kuno miskin. Menit dunia malan. Ka mana deh? Jembe wae. Duh, ka mana? Anggeus diuk. Geus. Meuni kitu. Ih. Coba kumpul sararea ka dieu nu gede nu leutik. Urang pada miang menuju ka negeri Amarta hayah. Urang paling Kalimusada. Ayo deh. Pemerikang malina